nihin September nili thongnikul leli daha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai Chinram Peng Pali a Ralkap la khau Kumtling thongsom sari Leng an tia SAC ni athan Chinram Peng Pali a Ralkap tlangtar ding in akum tlangcungmi minung thongsom sari Leng an tia SAC ni MRTV mang in Funtomnak atwa SAC Ralkap a tlangtar ding in Myanmar mi kumhlai riat in kumsom thum la kumnga Karlak minau Pawl akong lam akhom tubu National Service Information Management System and SIMS2 SAC ni asari minau na I an kong lam khom suan nak an tua chuama tia thai asi NSIMS ni alangtar mi chazin a Chinram Mindep Peng Kamplet Peng Matupi Peng le Palawa Peng a Ralkap tlading in dautla asimi kumhlai riat in kumsom thumla kumnga Karlak Chin minau thongsom sari le thongkhat le zanhi le somsari le pariat an tia ati dautlan nak achwa nu in SAC ni Ralkap thar training voili tiang atwa chang I Myanmar ram chunghmun kip a ummi minau tampi Ralkap tlaktar ding in ningchang phun in timtua nak angai tia thai asi ICNCC le CBA atal Lomi Hriamtlai Pawl CDF-Kanpetlet ni Ralrin apek Chim Brotherhood le Interim Chin National Consultative Council ICNCC a fon Lomi Pawl chu Kanpetlet Peng chung a kan chaw hlang hna lo tia CDF-Kanpetlet ni September ni thum a thaitar nak cha achwa avoi thum na Kanpetlet Peng mi zapi tonpup nak chu August nikul le nikwa in ni som thum le nikhat tiang an tua I chu tonpup nak ni chun atu bantuk in cha achwa hi asi Kanpetlet Peng chu Chim Brotherhood he petlai in ral kan daulai I Ramkhel leizong a ICNCC he kan dirti lai tia an langtar ICNCC le Chim Brotherhood he a fon Lomi Pawl chu Kanpetlet Peng chung a chawlhan an selo tia an than I nol azul Lomi an a chun dan tat an selai tia Ralrin pek nak zong an tua Tlangcungmi Hriamtlai ni an Laakmi Khua Pawl kan dau than lai tia min Hlaing ni achim Tlangcungmi Hriamtlai bu hna le adang dau thleng tu Hriamtlai bu hna ni an Laakmi khopi le khote vialte lak than ding in kan dau lai tia SAC Ralkap boizik min Hlaing ni achim min Hlaing chu ni zan a khan Chinram tongchi Khua a atlong I akut tang ral boi Pawl he Tonnak a atu bantuk in achim hi asi Myanmar ram chung Ramkhel lei boi bai nak kha chantha a ilak in Tlangcungmi Hriamtlai hna ni an hunram kautar ding in an izuam chu cha a Tlangcungmi Hriamtlai hna ni an Laakmi khopi le khote vialte hi a herning in kan dau than lai tia min Hlaing ni achim MNDAA TNLA le AA chu ral sang bu an si cha a an ma he petlai nak angai mi pau chu ral sang ren tuan nak a dirkam tu an si tia min Hlaing ni achim chap ICNCC le Karlak Kachin Ramkhel Funtomnak bu Tonnak an Ngei Interim Chin National Consultative Council ICNCC le Kachin Political Interim Coordination Team KPICT chu August ni somthum le nikhat a khan online in tonberua nak an Ngei tia thong kan thai chu tonberua nak chu zoom in an tua I KPICT chairman le chungtal heili an kai bang in ICNCC leizong in chairman secretary tal in minung somthum le paruk an kai khauve hi Tonnak a hin kapni ni bepi in zaida an chai timi fyang in thai asalona in mailai a atu bantuk in Tonnak Ngei than te ding in khokhan nak an Ngei tia thai asi